Hetna Belap Cookie Channel Thusoh Lahkhom ngai Thusoh se na bot uni khohtah tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khum ket ta hote Tuni August ni sim thum ni kho a Thusoh Lahkhom ho achi sani kho a Hezbollah lam kailbu fat shocker Israel ten anathau phula na ni sim khat ni vai gei ta lam in Hezbollah ten Israel hanglam Galilee gamsunga rocket tampi anakap tabin ahi thilso hi July ni sim som thumni kho Hezbollah lam kaipa Kuki-Zo wa Hezbollah lam kaima Hassan Nasrallah in Israel chunga operation jom paiding ahi ati to lhana buluna chu na chilha piu ahi Nasrallah hin ama group hin buluna chu achilha pi te ding uwa gi na zong na nei sa ahi Iran in atosot gal group bolhon ki phonna anei dung zuizun Israel buluna hi katyasa rocket tampi aman uvina sezin hi ale thunan Israel ten hanglama chama ho anabulu paizun hichi achun milham tampi thina atu uve akiti Israel military ten hichilai munachu Hezbollah te rocket akap do now launcher ho akikap CA ativin Hezbollah ten Israel lamzon na hinkamu rocket hola ngabo gamsu ahungleng luin hilla athina man na ima ampoi ativin hi chule Israel ten hichi kibulu na chunga hin Lebanon government jang themo achan ubin hi India gamsung Uttarakhand state sunga kedarnath munagu hata anazua toilet zin mi somnali thina ato in chule mi som in kisu khana neizun hi Indian Air Force ten mi hu do lepo do na achil ha pizubin kedarnath muna chil hizing zatra zong weather dan kisu lo zin bo hai an hitai hichilai muna kilhaina chi ho mi sang nil azugu walchu relief camp ho a hlut an hitawin ahi mi zasagil asom thumna sagi wal ho zong Indian Air Force helicopter chinokle Mi-7 helicopter ho mangchan mi hu do na anane uve akiti thilso namun achun SDRF NDRF DDRF district police le administration team hon ki tho khom a mi puido na chi ha pi ohin het thai khat chu jan khat ka se huilago ha ta an ki thozia mun chimna anom a wangsi na chu an lung a hi chule mundang tang a zo hitabang thilso in tuile mun kai in gamlago lawmun ki chu mat na leile lampi chule chenagi na in mun tampis asu sit ta in thulut a in thina man na to zong akibe zinding ta san hi akiti Kerala gamsang wayana district sunga tuiso le munchim gemne anumzia thina to le akisukha mu be hezing to lan in tu chana thina to mi zathum le ge alintan chule kisukha na nei mi zanilam awartan hi hinla authorities on thina to kisukha na nei mi to a sanga tamzo na liding in a season rescue worker hon mancha len hozeng zong mangchan team somli wala ki home in operation achil ha bizing na lai uvin hi aki hor mo athita dinga kinchan hi mi zani chunglam hinalai dik in asejun alangkhan Indian Army ten mi pi sangwal mun bi lam ataw zo uvin hi thilso na muna goladai tangloba azu jingwang in kichu matona semphatnan sipai zakhat le somli lam in nidan somthum na khat lu in fit zakhat le somko asawle an sem dot man uvin hi Indian Meteorological Department akon report dung zizin ang lung dung ni kho phalap sunga hi gohata a jun laiding asejun hi August ni simni ni khon Committee on Tribal Unity lam kainan Saddle Hills kangpo pi hop sunga Kuki-Zo chati ahidia ni maitel lam pitinna kiphinna le kholang sapna gamgi phaimuna ananai zun hi kin gon hi maite Chief Minister Environ in nisim thum ni khoa senapati avilna dingle Kuki-Zo chati chena gamsunga kon kokomi te phutna wanga Central in Assam Rifle te tol do dinga thulut na nei-u daudal na a rally akine in hi Lunghai lo sana kiphinna achun mi piten no true fair of flight Jones on Kuki-Zo land for the Meitei kitile Assam Rifles is the only friends of the hills no other force kiti banner mangchan chule we want separate administration ta chapa ha lang hang in kitile adang dang sapna ananai zun hi chule
Kaimin Len Sitho spokesperson Committee on Tribal Unity in Hichigam Gipaimuna Kuki-Zo chate tampin kiphinna anei now azi hilchenna anizin ahi Kuki-Zo nammi pite adinga igal mipu Manipur adinga CM kahiti Biren Singin heche senapati mite to kiolim khoma lungyal se khomningti ngaito na anena chungcho na he heche Kuki-Zo chate achisa thasom le thanga sunga su matha ading su gamding ti agenthe ha sat na kitu laita ama in gamlenam sunga samna kade ti a eho eisu chop eito chop muwa thil abol ho hi akilung thai mong mong pu hin hizia cho tunini kho ai Kuki-Zo nammi pi ten hichi biren sing chun hichi Kuki-Zo chaten ichen now inhabited ibol now gamsung hi achot kha charai ba he ilam piu yong azot theilo ding chunaba na jong chunglanga len tingong le ho gam azot lo di ki dei na la e hitaba nga chu dodal na nammi pi ten lung khana thisan phula kine hi ti pa hi akiphong do no min hi hitol hana chu tunini khwa hichi sit in protest pa hi democratic form of peaceful protest pa hi under the leadership of Committee on Tribal Unity Noya peaceful ta conduct akibolin hichi concerned authority state hi hanlang center hi jongle e het pi dingwin Committee on Tribal Unity thalhengin team na le phon do na akinei na hi chukit le Biren government in Kuki-Zo chate safety and protection adei lo na lot na chu Ministry of Home Affairs central level Assam Rifles Center Security Forces main Center Security Forces to koyam itile Assam Rifles hin Assam Rifles are known to be the only best friend of hills people aile ipizia chitabang program to kineham Kuki-Zo chaten state forces tasan na sikizong kinei poi kinek pinazong kinei poi Central Force la Assam Rifle hi Kuki-Zo inhabited area akona kipum la do thailo ding hi alado gong au ma hi zongle koi le chungle noi tin le ha ki thoding hi ti hi ko tuin hangta ki phong do no ma hi hi chen hi chi chung changa concerned authority han Ministry of Home Affairs support la Central Force especially Assam Rifles ho la do koi do ding ki tipahi avel in jong neigyal pi ki du winlang kanam kagam sungwa ama ho bo hi tu dinga ki ho dinga lifeline hi ti pang chu ka sei do no movie na hi Thusoh chomchoma kon ki mudong zuisin Mizoram Chief Minister pu Lalthoma in Manipur gamsung maitele kuki kikah akibuina thua chamna umdo na ding palahina dinmun ala athezen akisei in ahi Thusoh to akimana Mizoram Chief Minister pun Deccan Herald ana Hetna Manipur Chief Minister embarrassing in hichi palahina panmun la Kuki-Zo lamkai ho to ke ho to theiding ana tipin amsejin he Hichi thua hin Lalthoma in achiel achaiwang asaipol achi sa New Delhi khopia an chilha Chief Minister meeting embarrassing in tip nahi ahin nei ahidan Deccan Herald Thusoh chu an sa ahi geldo thai khat chu Kuki-Zo chaten itia gal hin pando Manipur Chief Minister embarrassing to ke holding kiti hi kitet thailo ahin hitizia biren hin alungku ki chamding adaitan wanga alampidang anelo zia imalam zo si akimat na kinepi Mizoram Chief Minister hi Kuki-Zo te to meitei te kikah chamna umdo na dinga mediator alhan ahiding mi tam zo ta asanchu ahi alangkhan achi satar se ni ko achun Mizoram Chief Minister Political Advisor Monpuya Punte in Churchampul District Hopsungville na anaiza Kuki lamkai ho to zonki mutu na anaiza chule Kuki Village Volunteer ho kingun anno opma chule lamkai phabe pi to ho zonki ho na anane hi ekiti hiti ho ka la hin Kuki-Zo lamkai lang ho akon hitabanga ki ho na ding aumdan le ko na imma tu ge in central langa kon ampu active tin Deccan Herald chen ana phongdo in hi Achi sa August ni simkhat ni khochun zeraba ma maitel mar ho ki ka chamna hem khamna amdo na dein kinop to na soi henna nei uve akiti
meeting resolution that 1st August 2024 tia ki sodo anuiza mi kolam in soi akai na le lekha ki modung zuizin August ni simkhat sunlam ni dan somla khatna group center CRPF Diapur Kachar Assam muna meitei te theleng hole Zirbam district nga Ummar community ho ke ka kinupto na kin Zirbam district administration in amakai na nuiza DC Zirbam DRZ CRPF Zirbam SP Zirbam Commandant 39 Assam Rifles le Commandant 87 Battalion CRPF ho panna nam te ni theitop swa number C amdo na ding pan ala ding u kikap to nele kibulu to na so ding ho aven do diu party tenin Jerbam sunga security first hozo se full cooperation api ding u chole aban a ki ho nahi August ni sim somnga zo lamle ne kit din kinup to na ane uvin hi hichi ki ho khom na chun Jerbam a kon paite tha dole mizo palai hon jong pan ala uvin hi hichi ki ho to na thu hi ata a hliam hi amona ho tailo koima achen chai he theidi ompon hinla vergel do theidi nga dei sa chu achi sapha le ni ho ho a kuki nam mi ten ichen naw mun izan ham khata san nei ta me te te to ki chamna agreement ina nei no ho dunya wang sinale munla sona aso ho hi ong lung mo hi ki lo dan le nam pi gal do laiza loi tham khat a hi lo le changwala phat chona new khat mu na ding a garmi te to ke ho to jing ki ti hi malam bin le nam pi ki palna lin ta hum hi ding ta san o hi alang khana mar impui general headquarter a kon le khathin in pi Hetna lova Zirbam district nga Ummar community lam kai hon dei lauta thulu anachi la pinaw to kimat in mar impui Zirbam reason chu dissolve anabarta bin hi August nisimni 2024 ni khoa Kuki-Zo Manipur Secretary Information and Publicity Jang Haulun Haukimina press release anake ball in Kuki-Zo in Honorable Prime Minister Narendra Modi hinga memorandum anapi lunuva Manipur gam kai sunga Assam Rifles hola doa Sanpur Reserve Police Force CRPF ten ahial kiti hi agang thaipena panla thavet kit ding anati min hi press release in asai ben a kokomi in angi enaw banga agam kai sunga chemi pite phatia do na na ima amlova Assam Rifles ho holding kiti hi gya kholo the hi glo tanle Assam Rifle te ki hialhin adi a Manipur state government le radical maitailam kai hon Kuki-Zo te chunga thachi mit ding la sumang de achi pilai ta over langnei na le ki banga ki bolona avsa hi ati very best organization hon buffer zone hiala thanei na le bolding kin anei povetin anil karna ban a hichi agam giu hiala thusele sa ana thei tha ima anei pove ati Kuki-Zo dei lauta pamlam a kon kagam sunguwa khunin so lut ho ki pom thelo hilding a hitin mo po na nei ho Kuki-Zo chate chung security hi han ki vai hom na hi zongle ven bit ai theina ding apan ala azona ding ubin ase in hi Assam Rifles te hi Manipur gam sunga thu ta a ki phut det le het zona ne hi tawin chule gam sung mi ho to zong ki het thina ne hi ve kita asan tu ne le ki ngai na thei za thu sim sau ta hin ne hi ta ve alang khana CRPF te hi pa cha thei ta hi na vin te hilla ama sa ho banga het them na anei lo ding u ahin hi chun dei lo ta hin so do ding chale bit na alha sam sa ding hi hit ho zo si ji chun mo pu na ne authority hon atil gon u hi atha gel phanova ong sabuina a ho se lo na ding a Assam Rifles ho hi a hial lo ding u hi ze chun Kuki-Zo he chi thu a hin ha te in phat sa lo na ki phong do in mi pi dei le lung tup don se lova akinai le mo thema ki ve lo ding a hi ati Achi sa July ni simkhat ni khon 12 Manipur State Legislative Assembly 6 section second day sitting to State Assembly hor informona anachi ha in hi Assembly section first part question RR MLA TH Lakeshwal to do ana adwam bona chun and balancing in Manipur fire protection and service station 19 infra headquarters muna ngapan in Assembly constituency so Eimi ati chule tu hin monsom fire protection and control station hon bedding to gon talhan in kundrapam assembly constitutions munazong semdo na ding pan kila ding a hi ati manipula thing hang mi ho khan to machang ding a ki phut do tribal affairs and hills development
department akon rupees 30.36 crores kini amang natua FIR akizi lunin state home department special investigation team SIT hitu holchil na anidin ngena akibol 18 chief minister ambulancing in wangkem MLA ke Mega Chandra tudo anadon bunin hi chule holchil na dungzuia sumho kinusa sa ding chule monanai hogo na kipiding ahi ati Manipur Chief Minister ambulancing in Chandel District Kemol num khokoma RCC Bridge ki bol na chu government happy na le phasana panglowa ki bol hisin agam nei house puchunga FIR ki bol khom in ahi ati chule hi chi lei Seloitha Bridge ke sem akisotangin kipilhading ahi atina bana hitabang alam di lauta anatong ho chunga got na kipiding ahi atin suknu MLA Ranjit tudo anadon hi chule khangabo MLA Surja Kumar tudo adon bunachun May ni sim 2023 ni ho akipan galzil mi zanila somnile guin thena anato in hichela achun zakhatle somnile gum hon ki thopina lak somche anakila atawi ati chule IDPS ho relief kema umati na to ho azat he do anading in wholesale na achil hazing e ati NEET PG Central Manipur akon kelado nung koi kit hitai ti a in pia pon to tolhan in NEET exam hi center phasa dungzuia state sunga ki bolding hitai tin ambulancing in a pungdo in a hi chule ni sim khat ni khwa in pi to khom na achun appropriation bills to ambulancing in a podo chu house in an phasa ovin a hi dunia di in Thusoh hi chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon mang phalip chebe